ada nabas sesituka pisulan naulo pak gantianana pantan butu dia may bana lembang pantan doloko dia may pintu tuan koli rara. Belu aku sirra asare sebokku dedek ado saru untiro manarana pasiguan nabulan ku mongolena rau si turula sirangani si rampung si suluhan tama terante kalua atama tandung kalonaran mano kaki melau misa turun maban tala iya pian tamelau anta mutu dio mai tala osambalin mai lao kiso na lembang ta turun tadung kaluata anggalando samarata anta lamban diong salu anta tumeteran danan diong masa pitumangi bungkang umpar ramatanna isi salu siurukan Kedi tiro ilako kedi pada pai mata inang senga ia senga inang lain dia lain kena pangaloloan sangka paatendeng seleng sirende mengkara pabaturu panna tigilang pantari sana pantara nakna padang di batu alu todio padang nalepong pindan nene mangana sangka pagonggang pagantiananna di gente padang umpo hulu padang di songgo umpo iko padang di tamporan di umba pantara nakna padang di marinding todio padang nalilitong kurang 10 dainan nasa nene tong barani allo angina di gente toni potampo matodona padang di mengkendeke di borindu dan nindokna padang di baseadin siam bara lamba asibar ribarana pantara nakana padang adi simbuang pangalolo anda padang di sulu tedong pangaleon di bontong karambau padang nale pengopindan puang alandek aloi nina di umba padang adi buasan tarugu bulanna puang paribu tiumba taruk bulawanna inde padang tuo balo kalebu batulak parang tondoko disali sangka tiumba duka pantaranakna padang di Jakarta todio padang di gente padang di pomaririnna tollo di popali sunna ambu Indonesia tiumba padang adi mangkasa todio padang na Sultan Asaduddin tonta kede dio mai tonta loson sambalim mai pasat kena puang rapak nator kau banang tontong meanta lalan anta tontong masak kemahiri madarinding masolanasa
mandak niki diong teh barung-barung di pamadatu diong osokan lantang tau labi susareana Ampulembang rampo untung konia lole kona inde daorara taka malik Oke, bye. nawang di ibu petambana buang na lete mo peyong lina todo mambarara apa kenala inang taratongan kinna bating talat tangga bala lambat anta simisai lalang apa buah rika duka di patumbaten di kala dia pari talang turanan nagi puang au bela ranna pangala ape kaiwan sempak batingki si tondo marioki suci bulan garuga Ampulembang lindo sandalinduna rara makamban tasik batir banyan buku tangsi piadiran lindo duka sandalinduna anak ada dian dini sunakian akan temai taruh bulanna lolo sumanikna angga bati tanda tikunna tedao puangat tuturu tomamma modal laktian surat rore tomatindo modal sondong bulan laki gua lo bangal lalam pidika apalem pesang apia kanpi lana nai meka indo nai sungi meka ambi laung bayanan kiri sigiran sang kapuran pangan laung tadoang kiri loleran sang pelambaran bon diong balaran nampakna toma bilan tedi rame diong rantiang tuyunna toma asal damalotong naki tua tatarima pidiong taruno si sambung tarande pala pidiong rakka sitadoa apa nakua tarung bulan na inde dao rarat randan pudikina inde lalo sumanikina tedao bulan sitiran dao kumua makamban teme katang palambiran mana marapuan teme katang mau puran namin to na katang palambiran anda katang mau puran tabaenan nirarat kimalang ka na buntu tapempiri kang nirarat kilay gunatan ito anna iri anin maniri tama pangala tamu na simbo darinding kangalian tama tokur ramanapat ta sule unang karang kada nini ta tibalik ungkangkang paapalumpun tomatua ta sule masak kimairi maru dinding so
Inam-inam. Berkat sangat sih. Kau tak maju. Iya. Oke, pengelola. Pengelola. Oke, baik. Oke baik, semoga Manala TV di mana-mana saja berada. Ya, paling Oke baik. anu, betul. Betualu. Anu, teleponan. Oh iya. Iya. Sudah Bidik? Ya, terima kasih. Asam ada. yang akan baik masih pada lalu nasional kemayada ya terbaik lalangan balakan kita yotan atau tapalangan ni Tadi bangi mani sandal air pakai sule. terutama tu terung di sangai Nusara tuna balakan sama itu temu ya tulang mate parepe di kor itu kan bisa nama tidak kota merupakan dari tingkat komik kampi itu parepe nah pertama mitona di Tigoro sebab lama salipadan kitian lo ya boleh pakai mas salipadan atau parepe bayar to tambahan nama atau bubun na kadang atau tahu lemparan ko tentatif to pokoknya bisa nama tenasa Pak Jenderal dulu. Saya nak pakai pangkat ke sini deh, ya teman-teman dulu yo. Oke. Yo dong mau ke piano. Iya teman-teman ya saya pangkat ke sini deh. Daripada di komentar hujan mati-mati di jalan mau kok. Iya. Dan sisi ini sekian. Udah tugas oke Johnny Rastus pues. Tidak lihat pangkat. Daun lah.
cek dulu radionya ada perlu. Dan baru radio tidak Ini dapur rumah. Oh, sudah beli. Ini dapur umum. Di rumah kita kosong, kita ganita, kita sayuran. Iya, pertama. Cek 1 2. Pabe dapat apa mite? Tidong parepe. Na tidong na muna. Tidong na Bunga Budi. Na tidong na Baba Victor. Butuh ko rin. Yo. Dapat apa mi? Tidole pa parepe. Tidong na muna. Tidong na Bunga Budi Batara. Na dio may tidong na ra rin butuh ko rin. Deh. Kurang banyak le. Bating. Oh
Mana para puan manikata maupura toga sikutumi nawanta tokalua pak tinganta kita mempasi inan ni inanna kita mempasi patui patu gorongna mintu katang para biran angga katang maupuran tabe lata patanan ram lata palidan maya-maya suding pakaran minta kita di marorong tanda butun tagompati naranta. Iya betul. Rombongan keluarga almarhum Puang Kapala Tampo Rampone tua Ladoki Alang C rombongan Puang Pajar Nura Londongallo Batualu Mempatulako Puang Depi Tawak Bangapadang Lalangki lantang nomor kasira selako 90-an. Rombongan Puang Pajar Nura Londongallo Batualu Mempatulako Papa Nakiki Lalangki lantang nomor 60 rombongan keluarga Puang Buntulion Rampo Maatankan Suruh Ladoki Alang C rombongan dokter insinyur Jansen Tankestasi Jakarta Mempatulako Mama Nakiki Lama Doki PIP lantang nomor Sitaru lantang nomor 60 talu rombongan Papa Lai Mangi Tongkonan Buasan Rampo Matangkian Suruh Lalangki lantang talung puluhan selako talung puluh apa rombongan kepala lingkungan lemo Mempatulako Puang Tabak Pangapadang Lalangki lantang nomor kasera rombongan mama Lai di Bagayang timbangan Buntudatu Mempatulako Puang Siri Lalangki lantang nomor 40 kasera rombongan Nek Kembong Patudu Rampone tua Lalangki lantang 55 rombongan Mama
lana mama lana Makassar mempat lo ko jenderal no Malisa lalang kilantang patang pulau apa rombongan na ne Chandra Matana Batuan Buntu Datu mempat lo ko Pongoki lalu kita inana wong ngoki rombongan na keluarga almarhum Nelsi Rantai Kalimbuang mempat lo ko Mama Kiki lalu laku kilantang 66 talu rombongan na keluarga almarhum Soilining tongkonan Singki Marinding mempat lo ko Puang Depita Babang Padang lalang kilantang Nor Kasera rombongan na Ne Ali Matana Batualu Rampo Metua lalang kilantang 35 rombongan na Ne Chandra Matana Buntu Datu Rampo Metua lalang kilantang 36 rombongan na Nerare Ranteleon Batu Sarong Rampo Metua lalang kilantang 34 rombongan na keluarga Patina Pongpeden Patudu Rampo Metua lalang kilantang 36 rombongan na keluarga Indonia Ne Asni Patudu nempat lakon otomati lalang kilantang nomor Kasera selakosang puluhan rombongan na Ne Tuka Patudu Rampo Metua lalang kilantang nomor Kasera selakosang puluhan rombongan Nabati Ampona Sabeng Limbong Rampo Metua lalang kilantang nomor Kasera selakosang puluhan rombongan na Ne Otto Matana Buntu Rampo Metua lamentama kilantang 30 rombongan na Ne Esti Batualu mempat lakon tomate lana patironti kinan anak tomate rombongan na Ne Desi Simbuang Buasan Rampo Matan Kensuru lamentama kilantang 30 salako patang pulang talu rombongan na Papa Charles Buntu Marinding mempat lakon Ne Ronald dalang kilantang 30 salako 60 Kasera rombongan na Bapak Charles Buntu Marinding mempat lakon Puang Depita Babang Padang lalang kilantang nomor Kasera salako 10 rombongan na Bapak Esti Batualu mempat lakon Muna lalang kilantang 10 rombongan na almarhum Puang MTB Randa Pak Tingko Rampo Metua Nadoki VIP rombongan na Briati Batara Randa atau Mama Alaso Pak Tengko mempat laku Mama Analika lalang kilantang 66 talu selako 66 Kasera rombongan na Adrianti Batara Randa Mama Alaso Pak Tengko mempat laku Puang Molembang Padang Batu Bapak Naela Ladoki VIP rombongan na keluarga almarhum Papa Arian KP kilometer 10 mempat lako Bapak Laitea Batu Bapak Embungan lalang kilantang 20 selako 30 rombongan na almarhum Lai Suba Bangkotek mempat lako anak tomate lalang kilantang 30 bisa selako 32 rombongan na keluarga Nene Sakke Tokesan mempat loko Puang sini lalang kilantang 40 Kasera serako 55 rombongan na keluarga Karoma Tangkilembang Jakarta mempatu loko Ronald Binopakan Dadauki VIP rombongan na Kepala Lembang Gasing mempat lako Lembang Marinding lalang kilantang nomor Kasera selaku 90 rombongan na keluarga Papa Lai saya tongkonan Buntu Songgo Batualu mempat lako Nenek Narunal lako Mama na Kiki lalang ki 66 talu selaku 66 Kasera rombongan na Papa Lai Kembar kilometer 6 mempat lakol Bapak Lai Pirgan Ladoki VIP rombongan na AL Tangkilembang Kete Rampo Matang Jansuru lalang kilantang 30 nang selako patang pulon na apa
rombongan na Nenek Eden Karundi Rampo Metua lalangki lantang 50 anang selako 62 rombongan na Celestinus Pundanan Sorong Papua Mempatu Lakos Buang Santi Batu Mamakna Marco lalangki lantang 50 anang selako 62 rombongan na Yanto Malisa Tongkonan Lapanon Makale Mempatu lako Brigjen TNI Purnawirawan Dr. No T. Malisa MKes Lamentama Kilantang Patang Pulong Kasira Serko 55 rombongan na Kapala Lembang Pemanukan Mempatu lako Bapak Datuan Batala Ladoki Bayi Karulang ng Patang Pulong Kasira Serko 55 rombongan na Papa Anto Newal Karundi Rampo Metua Latang Magilantang 50 anang selako 62 rombongan na keluarga tang Kelembang Kepe Rampo Matang Kian Suru Lamenta Magilantang 30 anang selako 40 talu rombongan na keluarga Papa Gilpi Mila Pangrorean Mempatu loko Puang Taba lalangki lantang namuro kasira selako 90 rombongan na Nenek Dea Batu Ne Sedi Mila Pangrorean Mempatu loko Mama Pirgi lalangki lantang nomor 2 selako nomor apa rombongan na keluarga almarhum Mama Aros Tok Batu Marinding Rampo Matang Kian Suru Latamaki lantang 30 ng selako 42 rombongan na keluarga Mama Uin Kembong Marinding Mempat loko Bunga Taba lalangki lantang nomor kasira selako 50 rombongan na keluarga almarhum Nek Norma Balombong Mempat loko ng Tomate Lamentama kilantang 30 misa selako 32 rombongan na Mama Epi Kepe Tinori Mempatu palako Papa Lai Bumbungan Latama kilantang 20 ng selako 30 rombongan na Naomi Santi Mapadang Marinding Mempatu loko Papa Lai Pirgin Batu Puang Taba Latama kilantang nomor 2 selako nomor apa rombongan na Papa Wina Marinding Mempatu loko Puang Taba lalangki lantang nomor kasira selako 90 rombongan na Nenek Gian Sikolong Kepe Mempatu loko Papa Lai Tea lalangki lantang nomor 20 selako 20 talu rombongan na Nenek Gusti Sikolong Kepe Mempatu loko Papa Lai Tea lalangki lantang 20 selako 30 rombongan na Nenek na Tegu etabe rombongan na Papa Gusti Mempatu loko Nenek na Tegu latama kilantang 20 selako 20 talu rombongan na Papa Gusti Mempatu loko Papa Lai Tea lamintama kilantang 20 selako 30 rombongan na Nenek Dapi Malolin Kepe Mempatu loko Papa Lai Bumbungan lalangki lantang 20 selako 30 rombongan na Papa Dian Timika Mempatu loko Papa Lai Tea latama kilantang 20 selako 30 rombongan na keluarga almarhum Nek Desi Marinding Rampo Matang Kian Suru latama kilantang 30 selako 40 karua rombongan na Papa Gisel Lemo Marinding Mempatu loko Puang Taba lalangki lantang 2 kasira selako 90 Halo Pak Camat, weh mantap Pak Camat, weh oke urus dulu Pak Camat, oke siap, oke baik mantap.
Oke, baik. Ilo bira. Oke, ilo nih. Ilo itak. Lepas tu cap tikus bisa ya? Cap tikus. Oke, baik. Cap tikus. Oh, baik. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. No T. Malisa M.Kes Lulako Patangpulon Kasira Salako 55 keluarga almarhum Nenehin keluarga almarhum Nenehin Lasu Pemanukan Mempatulako Bapak Gerde Gerante Lulako 20 Nana Salako Talung Pulau Erni Samoli Batu Erni Marinding foto ko Pak Bakka mempatulah ko puang taba lula ko kasera sa lakusang pulanan Mama Suryadi Mama Ana Suryadi Matana merampo mitua batu mempatulah ko naktomate lula ko 32 Mama Yulni Mama Ana Yulni Wawodula suruh ko mempatulah ko puang sili lula ko apa sala ko 55 Papa Sam Papa Ana Sam Kete Gesu Toraja Utara Nempatulah ke Papa Nata Lula ko 60 kasera siapa Papa Ari Papa Ana Ari GT Gesu Toraja Utara Nempatulah ke Papa Ana Nata Lula ko 60 kasera Mama Nisa Mama Ana Nisa GT Gesu Toraja Utara Nempatulah ko Nenek Nata Lula ko 60 kasera Papa Igi Papa Ana Igi Lasu Pemanukan Nempatulah ko Mama Lai Linda Lulago Karua Pulonan Talu Karuna Papa Ela Papa Ana Ela Getengan Mempatulah ko siya Nenek Ronald Batu Mama Ana Kiki Lulago 60 Talu 60 Kasera Papa Laras Papa Ana Laras Marinding Mempatulah ko Puang Ataba Lulago Kasera Sala ko 55 Insinyur Sriyanti Pailang Makassar Mempatulah ko Linda Bangga Padang Batu Mama Lai Lulako Karua Pulona Salako Karua Pulona Talu Pa ilang Duli Mempatulah ko Puang Atu Lulako Ki Lantang na Puang Atu Sitaruna pa Pendeta Nani Yunarsi MTH Mamasa Pendeta Rudi Pendeta Rudi kalau Leala MTH Dalana SPD Kenan Tandipayung Tandipuang Kenan Tandipuang Luther Lili ya telima rombongan diong may mamasa mintu na to 5 rombongan mempattunasa lako Mama na Marco lampatar ko katongkonan nayo 70 nanan la susimo sangarara tapakan tianan tapalitan daerah kade manitang matargetan nunta matalingaduan tatang masit sebalidara ada ketama karangan pasiruanta tarampo banga mo inde tongkonan kada tapas sekitaran ni batu tapakaloloy dari lagi gua ampai melong tabu kayulang masuling kararata tago karan kalau dende pakampuno bulawanta tatutun lako inanda pak rapuan mangka disabu mangka di pekada. Oke bosku.
Iya, weh. Iya. Mantap. Weh, oi. Tapi si taruna salubuku tula tamate karampuan tapasan ka kalita di umay yamatu rombongan na Bapak Victor Datuan Batara, rombongan na Bapak Lai Rara, Tongkonan Barana Lamda Badangan, rombongan na Bapak Lai Rara, rombongan na Simon Batara, Batu Nenek na Lai Rara, Jarampak Tengan, rombongan na Insinyur Tamyong Jakarta, rombongan na Ayu Tokesen, rombongan na Puang Andalia Ran iya tabe rombongan na Puang Andalia Randa Baat Linggi Tumba Topana selalu berani rombongan na almarhum Nenek Ece Nek Padil, rombongan na Nenek Titin Kesu, rombongan na keluarga Nenek Intan Tampo Kesu, rombongan na Irma Bangapadang Australia, rombongan na Nenek Titin Kesu, rombongan na Pendeta Bakri Pindrang, rombongan na Nenek Elang Tongkonan Nebali Marinding, rombongan na Papalai Talang Surak Marinding, rombongan na Papalai Talang Surak Marinding, rombongan na Papalai Talang Surak Marinding, rombongan na keluarga Nenek Dimas Marinding, rombongan na Marcelina Batara Mama Sandi Makassar, rombongan na Papa Lai Rara Tungkonan Lamda Madandan, rombongan na Papa Lai Rara Tungkonan
Lamda Madandan, rombongan na Papa Lai Rara, Tongkonan Barana Lamda Madandan, rombongan na Nenek Otto Marindi, rombongan na Papa Lai Rara, Tongkonan Barana Lamda Madandan, rombongan na Dayana Mandetek, rombongan na Papa Lita Silanan, rombongan na Papa Asti Marinding, rombongan na Asti Sisola Adinna Palangkaraya, rombongan na almarhum Nek Mule Papa Peri Kendari, rombongan na keluarga almarhum Nek Arma Tukesan, rombongan na Nek Tiran Pong Moni Tukesan, rombongan na Mama Dina Sangata Kaltim, rombongan na Haji Yohana Mangkona Pak Tengko, rombongan na Esther Romon Makale, rombongan na Papa Rizal Marinding, rombongan na Nenek Dedi Tanete Koa, rombongan na Nenek Isel Dalamdek, rombongan na Nenek Kepin Balatan atau Kesan, rombongan na Nek Dandi Tukesan, rombongan na Mama Angel Samarinda, rombongan na Roy Bangga Padang Saluala, Mate mo. rombongan na Papa Lai Sapang Tampo, rombongan na almarhum keluarga Nek Sabtu Marinding, rombongan na Buang Pulung Papa Sari Tongkonan Simbuang Buntau, rombongan na rombongan na Papa Grisel Sekong Lapandan, rombongan na keluarga Nek Misel Batu Papan, rombongan na keluarga almarhum Nek Sepen Buntu Datu, rombongan na keluarga almarhum Nek Ani Buntu Datu, rombongan na keluarga Nek Pito Samala, rombongan na Mayor Tape Pakadang Bone, rombongan na Papa Halo. Ate Halo, 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 halo. Jualan nyamuk, jualan rombongan na keluarga almarhum saja, Nek ngirim saja Ada satu cantik. kali. Ngirim rombongan saja. almarhum Nek Rita Siruang, rombongan na Mama Api Talung Lipu Turut, rombongan na Pak Dandi Makassar, Atau nanti malam aja rombongan na transfernya ya. Dr. Jono, Atau Emma Billy sayang besok pagi Ranti aja Kalung bagaimana? di Bali, Besok pagi. rombongan na Pak Rey Mangkutana, rombongan na keluarga almarhum Papa Ece Mebali Kalamde, rombongan na keluarga Nenek Kasih Buntu Isok, rombongan na keluarga Nenek Kasih Buntu Isok, yang ada tu saudara saudaraku tulang pasak kalena la tamu di rumah. Oke, baik. Halo adik-adik cantik. Oh, mati mereka ya. Ini
Terlalu itu tigor itu. Kurang bagi pating goro na yote. Parere na. Sagura sih. Tapi den pasti di ite. Woi, wah. Sila minta maduka bang sila. Rombongan na keluarga besar Tobara Potok Mangasih. Rombongan na nenek na Rangga Batu Sarung. Rombongan na Dr. Esther Rian atau Mama na Rangga Batu Sarung. Rombongan na Kombes Polisi Dharma Lele Padang Batu nenek na lai Minanga Mengkendek. Ya muta tu salurara salubuku tula pasak kalian antama dong. Ya, di para pemain lah kota di band seksi teman-teman sedia. Bembang tika ladung inde tandung sia-sia. Karang aku belu aku sirra asare sebogolku dedek akdo sariku. Unti ambana rarak pasiruan nabulan ku mongolena rau-rau.
utama terante kaluati bantu utama tandung sia-sia. Inang singa kinang pangaloluan sangka inang lain kinang paatendeng seling siren. Kinang pantaranak na tongkonan layu kenang pangaloluan na isungan paakalanduan. No kalata dia pinna laro to meruayan. Lindo misanda lindo na may kara pamitam para pakna. Turiang na bukun na buangin tarong konah kayu asik. Toti umba padang di tengang. To dan buangin. To tek pak balak baran lan padang di mengkende. Pantaranakna padang di pindrang. Lilina padang di sawito. Taruh turiangna padang di mandetek. Petondokan aring dayenanna datumuane lindo duka sialla kenna manik si sumpak kenna bulawan. Pantaranakna padang di sanggala pak dendena base tangana umpo lumalakbi padang di bokko umpo tetuk doti langi padang di Sumalu umpo engkok bulawan padang di Uluwai. Siambara lamba si baru barana pantarana kena padang di Tokesan. Tolau padang na bendani tongkonan kasira padang na lepong pindan. Patobok alloy nini digente pala sama kati diganti tanduk diwar. Siambara lamba si baru barana pantarana kena padang di Buntau. Todaya padang di gente batang penanian misa bana umpo aluk maka lalong umpo sangka maka sia-sia padang nanga nalepong pindan katu alloy nina nalai bendan paluluan parangi ton nalangan ditulak mata buntun na bone ton nareti dilang dak manetena ton don tosin dana bone. Langan si ayo kalamba reke si barumbarana pantaranakna padang di Lapandan todayo daenanna dene mangana sangka panlangi pak gantianan tiba duka baturu banna tikilang pantarisan makarayangan pantaranakna padang di silanan todio padang nalili tongkonan napa ilang padang pimanukan tongkonan karua ilang padang di silanan di gente natarana tongkonan 12 daenan nasya nene pongaruan pak gantianan tiba duka batur banna si kilang pantari sama kalaikna todio pantaranakna padang di Telung Lipu todio diodai dan nasya nenek mangana sangka pangarungan pak gantianan turiangna padang di Madandan petondokan karasiak sangbas senene pakana pantaranakana padang di Langada padang natarana katongkona layu nololoan nesungan pak kalandoan tongkona layu kupo taruh keturiangna tosang bas senene sangkala panda todolo kapuanganta patora langi landi langga pakana pantaranakna padang di Salubarani tosi kampa susukna arrak to siloloan katonam padang pakana pantaranakna padang di Mamasa kondo sapata uai sapalelean petondokan nenek pongka padang
dai nanna tori jekne to pitu ulun nasalu to karua bana minanga padanga natoroi bola kasalle nae sungi tongkonan layu tongkonan buntu bulo tung kasanganna dempi manile pengantondok dempi mani sembera mata kali tangko kambio santun tangki kabi riti bulawan karampuami katongkonami mintu pak inawan kaluata kiti mang mak bulololong kirande palak maao tangkelesuan sampak bating kimotondo pangok tonan marioki. Informasi lah ke keluarga jatuh lantanginan petualo nomor 30 sampai 32 tak empalan ya. Jadi sekali lagi seksi perlengkapan supaya segera Pak Sekretaris hubungi tidak ada tikar.
dusun Sendeng, dusun Palangka, dan dusun Nempang. Jadi tatiro minan ta pasare man sa Marodo hotel hotel. Siop ki menila kumurina. Persuanga. Aduh, capek juga tangan ini kesini ini kanan. Udah pakai taruh. Juga perawatan. Pakai sunscreen belum sunscreen. Skincare belum pakai sunscreen udah. Komatok itu sampan nito pada dako likutana ko milako goratok kon indi protokol dako umpan dako nakende kita sabanya tempat sampan Dan lagu kita untuk keluarga Pasipang Sunasan Puma YT Bilang Mufid terlalu mudah mau abu-abu dong. Jadi mohon kepada petugas keamanan untuk melarang kendaraan apapun kecuali ada catatan khusus untuk naik dan masuk di dalam lokasi. Jadi kecuali ada protokoler khusus. Ya. Jadi kalau misalnya bawa barang dan apa saja dikondisikan saja dengan keluarga. Jadi sekali lagi petugas keamanan untuk mengkondisikan mobil-mobil yang membawa barang diangkut saja secara manual. Terima kasih.
Tapi kita sudah masuk ke ini kacamata Pak Tiro. Ya, kacamata. Bagi dengan protokol. Komen Pak Abang, selamat siang. Oke, Yeni Yantiani di mana ini? Kita sekarang berada di sini. Di Sunda. Tak apa nang nok piran tasu mu. Tak apa nih kode tasu. Oke, Pak Camat, weh, bagaimana ini Pak Camat, weh? Luar biasa ini Pak Camat. Tapi lagu kita sudah nasang tolong potong acara Makam Kumaya tu ma'rufa bangkis disuruh batu kedua. Ya terima kasih salam sama keluarga di Sangala Utara dan sama kendekan. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sola nenena Ronald tulas tasitiron sintetena tetua sola tanggesu. Yang nagako to saja juga kami menampung lantangnya. Yang nama tu untuk baik tua dia salianan tabai tamatangna na sampai ditondo ko situ ada lantiran Tuhan kena. Sekali lagi informasi ya di kendaraan tabe Tasipahang Solanasam karena sangat mengganggu dengan pip bisa raka kemadin nih dak menatama jomai iya Tasipahang Solanasam kuris banget. Laki-laki di belakang nih. Dedi. Mana Andi? Dedi. Rapat sedikit rapat. Oke. Kita foto ya 1 2 3. Kita lagi ya 1 2 Cucunya belum semua duduk berdiri foto. Jangan. Ingat. Bisa Di mo dito kopyo. So kami lang yan, no?
Ramatani. Iyo. Botani ki mo? Iyo, botani. Kakao. Kakala kami anu jadi. Kakala kami anu. Ah, mira pe masuk pa ni naron no. Tabe kalau malah bita siman bambaria makaragita nariatan nung karapondo ya nasambe talikusan kaisungan tomataka. Ki pada laki paundi ki poken tanga mendoron kumuapati tomalingki torra tolila turunan toleaga ki token den tau mata. Maka mani kata palambiran ki mana marapuan mani kata maupuran ki. Tangan ni sama ni tangan ampak serangan siput di karamani. Tangan pembaraga mani pali sebulawan na taduan sapa diri di bulawan. Tatim batang pun nomani burana wain na tulak padang. Tasiok tanglimpan mani lumpa-lumpana kanan na pung talombatan itu. Tanga palambi manidika kada sanga buku. Tanga padete mani sanga patikan nabi sara. Ia tanga tiba imbinga amorandan di puduk ketilangan tanga mak kadatongan. Tiang basulipa kemanilen kodilindaki tirek kemotang mak tundu malesok. Iya kana dako pedako umba ke umba. Kita ngapalambi mumpau noko kiroko kaokoran sieleta. Kita padete mumpau nesung kiroko kaisunan sangkala mata. Iya raka ketika biasantun ni sangararata. Ketika diriti bulawan ni pak gantianan makaraenta. Nalanga mosison nasitenkan narik ke mosisen lesi kembulean lai tandai bangaraka ampo maniki padolo nenek maniki paundi kikua tomak raputan lang tomak kaponang al kikua gora-gora tongkon pandilolila ia kamu paran nuanangki langit kaluati batara lenduk wangangki kamu neneki membereki induk kesebuti tunaria karangkuan budi nakarana kaisungan tomataka pantarana kenapa muka bersebukaran pengeluaran nabu muka pandai paling malu kamu pasti pati tanah mahun batok pasti dunia katonan manarang kami numpuk rengit kanto pandai kami tanglak lembak leto manarang komandasi kepada lembak mahun batok rumah pasti aku
Udah bisa di lagu deh. Bisa di lagu. Lakiku Nanti lagi. mintu katang palambiran angga katang maupuran kipa sule batang di kaleta kipa tu bete pak gulingan na dia tondon to batang ta na kita umpasi inan ni inan na kita umpasi kalau kadawang na ta kalau mira natang salah kalau tabori mira natang salah bori tabe laki kambil santun sangararata laki kak di riti bulawan pak gantianan makaraenta langan tetongkonan kadarek kete pandung pak ulelean. Iya betul rombonganna Simon Batara batu nenek nalai rara garam pak tengan mempatulako rampone tua latama kilantang talung pulau misa salako talung pulau dua rombongan na Dr. John Tonglo rante kalimbuang ne Bali mempatulako anak tomate latama ki inan talung pulau misa selako talung pulau dua rombongan na puang pulung batu bapak sari tongkonan simbuang buntau mempatu lakonona latama kilantang patang pulong kasera selako 55 rombongan na Papak Lai Rara tongkonan barana langda madandan mempatu lako Mamak Marco batu puang santi bangapadang latama kilantang 72 selako 76 rombongan na Papak Lai Rara tongkonan barana langda madandan mempatu lako puang tabak latama ki lantang nomor kasera selako 90-an rombongan na Papak Lai Rara tongkonan barana langda madandan mempatu lako nenek na Ronald latama ki lantang 60-an talu selako 60-an kasera rombongan na Papak Lai Rara tongkonan barana langda madandan mempatu lako puangan niko latama kilantang 77 selako 70 kasera rombongan na Papak Lai Rara tongkonan barana langda madandan mempatu lako puangan sini latama kilantang 40 kasera selako 55 rombongan na Papak Lai Rara tongkonan barana langda madandan mempatu lako puangan tu latama ki 50-an selako 60-an 2 rombongan na keluarga besar Tobara Potok Mangasi rampo metua latama ki lantang 20 misa rombongan na Kombes Polisi Dharma Lele Padang Nenek Lai Minang Aming Kendek mempatu lako Puang Linda Bangga Padang latama ki lantang 10 pitu rombongan na Dr. Esther Rian atau Mamak Narangga Batu Sarung mempatu lako Margareta Bangga Padang batu Mamak na Kiki latama ki lantang 25 rombongan na Nenek Narangga Batu Sarong rampo metua lamentama ki lantang anak karua pulona selako karua pulonan talu rombongan na
Tabe susi moto la salagala katambuk lateng korakainaya. Rombongan na Bapak Victor Datuan Batara Buntu Kurin Rampo Matangkian Suruk Tutun mak rendenan tenong latamaki lantang namoro 49 seloko 55. Rombongan na Papa Lai Sabang tampo mempatula ko Papa Lai tea atau puang bumbungan lalangki inan na Papa na Lai tea. Rombongan na mayor tapi pakadang bone mempatula ko Jenderal No Malisa lalangki namoro patang pulong kasira sadako 55. Rombongan na Insinyur Lawrence Tangyong Jakarta mempatulako John Tangkelangi lalangki inana John Tangkelangi. Rombongan na Puang Andelia Randa Linggi atau Tumba atau Pana salubarani mempatulako Puang Randa Tangkelembang lalangki inana Puang Randa Tangkelembang. Rombongan na Papalay Talang Sura mempatulako Nenek Ronald lalangki lantang 60 talu selako 60 kasera. Rombongan na Papalay Talang Sura Marinding Rampo Metua Lamentamaki lantang 30 misa. Rombongan na Papa Lai Talang Sura Marinding mempatulako Kapala Lembang Marinding atau Puang Tabak Banga Badang lalangki lantang nomor kasira selako 90-an. Rombongan na almarhum Nenek Ece Batu Nek Padil Bontong Bay Tumangke Rampo Metua lalangki lantang nomor 30 misa. Rombongan na keluarga Nenek Intan Kesu Tampo Rampo Metua lalangki lantang nomor 30 selako 30 karua. Rombongan na Irma Bangga Padang Australia mempatula Kolea lalangki inana Lea. Rombongan na Nenek Titin Kesu Tampo Rampo Matangkian Suru lalangki lantang 30 misa selako 32. Rombongan na Pendeta Bakri Pingrang mempatulako Agus Salumonga lalangki lantang 50-an selako 62. Rombongan na Marcelina Batara Mama Sandi Makassar Rampo Metua lalangki lantang 30 misa selako 32. Rombongan na Ayu Tokesan mempatulako Nona lalangki lantang 49 selako 55. Rombongan na Nenek Ellen Tongkonon Nebali Marinding mempatulako Nenek Ronald lalangki lantang 60 apa. Rombongan na keluarga almarhum Papa Ece Nebali Kalambe Meampo Metua lako anak tomate lalangki 30 misa selako 32. Rombongan na keluarga almarhum Nek Satu Marinding mempatulako almarhum JB Batara lalangki inana keluarga almarhum JB Batara. Sitaruna Dr. Johan Tonglo Rante Kalimbuang Mebali Rampo Ma rendenan tedong ma tokonan laki mempatulako mintu anak tomate lulako GPIP Sitaru inana anak tomate sianene Roy Banga Padang
Salwala mempatu lakon nenek na Ronald lulakon 66 talu salakon 66 kasera si nenek Dedi tanete koa rampo metua lulakon 36 na salakon 40 talu nenek Lise Kalambe rampo metua lulakon 36 na salakon 40 talu si nenek Kepin balatana tokesan mempatu lako puang sili lulako 40 kasera saya lako 55 si taruna si nenek na dandi tokesan mempatu lako puang sili lulako 40 kasera saya lako 55 Haji Yohana Mangkona Pak Tengko rampo metua lulako inanto metua si taruna si nenek tiran batu pogmoni tokesan mempatu lako nona lulako inan na nona keluarga almarhum nenek Arma tokesan mempatu lako puang taba lulako kasera saya lako 96 keluarga Nepito sangala rampo mata kian suru lulako inan to mata kian suru 36 saya lako 40 talu keluarga almarhum nek mule batu papa na piri kendari rampo matang kian suru lulako 36 na saya lako 40 talu papa Nasti Marindi mempatu lako puang taba lulako kasera saya lako 96 papa Analita Silana mempatu lako nona lulako 40 kasera saya lako 55 si taruna keluarga almarhum nek Rita Sirua mempatu lako puang sili lulako 40 kasera saya lako 55 keluarga nenek Otto Marindi rampo matan kian suru lulako 30 kasera saya lako 40 talu Papa Narein Mangkutana mempatu lako puang sili lulako 40 talu saya lako 55 keluarga nenek Karsing Butuiso mempatu lako Nuna lulako 97 saya lako 10 kasera keluarga nenek Karsing Butuiso mempatu lulako na puang sili lulako 40 kasera saya lako 55 Papa Dandi Makassar mempatu lako puang sili lulako 40 kasera saya lako 55 si taruna pa keluarga almarhum nenek Ruru sepon lapanda mempatu lako Jenderal No Malisa lulako ke lantangna Jenderal No Malisa si taruna keluarga almarhum nek Sepen buntu datu rampo matang kesuru lulako inanto matang kesuru keluarga nek Misel buntu datu rampo matang kesuru lulako inanto matang kesuru papa ana penti buntu datu mempatu lako puang sili lulako ki lantang na puang sili papa ana Grisel sepon lapandan mempatu lako Jenderal No Malisa lulako lantang na Jenderal No Malisa keluarga almarhum nenek Ani buntu datu rampo matang kesuru lulako inanto matang kesuru mama ana Apik Talung Lipu Toraja Utara mempatu lako nona baktu puang sili lulako lantang na puang sili Asti Sisola Adinda Palangkaraya mempatu lako puang taba lulako kasera saya lako 96 Dayana Maiman Detek rampo matang kian suru lulako 36 na saya lako 40 talu Papa Rizal Marindi mempatu lako si nenek Ronald lulako 66 talu saya lako 66 kasera Mama Ana Angel Samarinda mempatu lako puang sili lulako 40 kasera saya lako 55 Esther Romon Makale mempatu lako puang sili lulako 40 kasera saya lako 55 si taruna Mama Nadina Sangata Kalimantan Timur mempatu lako nenek Ronald lulako lantang nasi nenek Ronald Susi Sangararata Pak Gantianan Makareng Tatanda Butun Takompatinaranta
palai tandai raka demba di tang matarge tannun tamatali ngaduanta ya raka na tang masese balida rak tama karangan pasiruanta melo sa melo belona tarampun de tongkonan kada pandung pa ulelean tapa sikitanan ni batu tapa kaloloy tabi tabuka yulang suleng kararata tako karan kaludende pa kambuno bulawanta ta tutun lako inan na pa rapuan tu tapatu batu inan mangka disabut. Satu. Tontong di Pamareko Rembasan laku kita mintu totongkon salurara salubuku kumayatu tangkian suruta al batu petua ia tulah kasitiruan puangatu batu nenek na Ronald kita lepa puangatu batu nenek na Ronald kurus banget. Yatu rombongan latamate rante kalua yamatu rombongan na Papa Tiara Marinding rombongan na Papa Alias Palangkaraya rombongan na Papa Teddy Makale rombongan na Papa Tiara Marinding rombongan na Mama Mona Makale rombongan na Nenek Juan Getengan rombongan na Herolino Manan tongkonan tumbak barenge mendur kulapandan rombongan na Mama Arya Lapandan rombongan na Mama Juan Jaya Papua rombongan na Meti Batu Mama Kiel Marinding rombongan na Papa Layangel Bala Rante Gandang rombongan na Rina Pasila Ulusalu rombongan na keluarga Mangata Todingallo Yome Jakarta keluarga almarhum Aib Todingallo Wisma Bungin Makale keluarga almarhum Pendeta Payungallo Buntu Pune Kesu rombongan na keluarga almarhum Puang Duma Andi Lolo Wisma Bungin Makale rombongan na keluarga Tiao Tobing Yoma Jakarta rombongan na keluarga almarhum HM Yunus Kadir Yoma Makassar rombongan na keluarga almarhum HM Yunus Kadir Yoma Makassar rombongan na Papa Eka Tongkonan Buntu Marinding rombongan na Nenek Alan Buntu Marinding rombongan na Puang Palagian Makale rombongan na keluarga Nenek Lai Tumanete Sangala rombongan na keluarga Nenek Lai Tumanete Sangala rombongan na Papa Alaso Valian Arian rombongan na Mama Ayori Sangala rombongan na Nenek Okta Tampo Kesu rombongan na keluarga Nek Makua Nek Matua Tondok Katolongan rombongan na Mama Alaso Gustaf Bulo Randanan rombongan na keluarga Nenek Ina Katolongan Marinding rombongan na keluarga Tongkonan Tanga Tondok Marinding rombongan na Parenge Tanga Tondok Matu Papa Lina Marinding rombongan na Ofir Tangkelani Banua Puan Marinding rombongan na Ofir Tangkelani Banua Puan Marinding rombongan na Epong Mangira Makale rombongan na keluarga almarhum Puang
Bien Bang Badang Yomi Kenari, rombongan keluarga Papa Grace Merinding, rombongan keluarga almarhum Nesafar Merinding, rombongan Papa Olan Makale, rombongan Obe Fatulak Sangatta Kalimantan Timur, rombongan Papa Pani Merinding, rombongan Tisan Merinding, rombongan Agustinus Taba Yomi Yahukimo Papua, rombongan Mama Orta Milan Makale, rombongan Lura Rante Galua, rombongan almarhum Puang Alai Tasik Tangke Lembang Domino Nolongan, rombongan Gereja Toraja Jemaat Petra Padang Makale, rombongan Puang Talu Tangke Lembang Domino Nolongan, rombongan Puang Alai Malla Tangke Lembang Nolongan, rombongan Mama Heri Batu Elizabeth Bangabana Makassar, rombongan keluarga almarhum S. Paranten Merinding, rombongan keluarga Tongkonan Kasingkiran Tokesan, rombongan Pak Ira Tokesan, rombongan Nenek Batan Tongkonan Petarian Tokesan, rombongan Nenek Nalaso Kevin Tongkonan Ranti Tampo Yumi Tampo, rombongan keluarga Nek Agu Resima Tokesan, rombongan keluarga almarhum Nek Geri Magula, rombongan keluarga almarhum Nenek Geri Tokesan, rombongan keluarga Nenek Anta Tokesan, rombongan Mak Nela Marinding, rombongan Mak Ninik Surabaya, rombongan Mak Palen Marinding, rombongan keluarga almarhum Nenek Leo Salwala, rombongan keluarga Pak Angel Salwala, rombongan keluarga Papa Angel Salwala, rombongan keluarga Papa Angel Salwala, rombongan keluarga Papa Angel Salwala, rombongan Nenek Kiel Sa'dan Tagari, rombongan keluarga almarhum Puang Rante Marinding, Yamatotu Rarabogola Tiladung Tamate Rante Kalua. Tambahan rombongan Obe Patulak Yomi Sangatta, Oke, Pak Lola. Nah, barbar kamera. Kalua pentalun kapalinan mo hindi ta dung kalona
Annati seno larandan antati gea ratatondo Tangda isarika duka tae kata pelele Inang senga iya ke senga, inang lain iya ke lain. Keto nataranaka tungkunan layuku, isungan pak kalandoan todolo panglentenan paniku. Bendan bulu saratuku, dege lambak beluakku. Kirang sare sebokokku untiro ganna rante kalua pasiruanna tandung sea-sea rante panga rante bono rante sea-sea bamba biliki bento enan rante dare perepean di seno rante kalua bombang sigala tu tandung sea-sea tanai lenduk tama tanai merua karokko lindo sandalindona mengkarapa tamparapana pantaranakana tallulembangna pangaloloanna sambak batu lalikan makalimana toti umba padang dimengkendet mengkara palam mai lilina baseadina te padang natulak annan nayoka naloloan tosa pulo dua buahna si turu belonate dong si pangalola tibang karambau belote dong di popatan tanam pusuk tibang karambau di popak sapekan tabang belote dong di matai lola di darandang ngilak bo penai tiumba padang di marindi tona lili tampo malepong rinding daun nindoko balu sudi rapa marinding itung kasangan makalimana tarukuturiana tongko nasiki tabi kukua uwahi matami tamke mali mongam libokoi dempato daria wala malasu dempato roto makula dao tangana sondong dao tikutam benna manang ngama badua datang ikutana padang di marinding menggaron tongkonan singgi padang di makale lili basse kakanna panglilina puang bulu matua pakatonanna puang pasolang boro Bali sugulawanna tondo kotoraya talu tukurara tanah matarik allo paglilina puang bulu matua pakatonanna puang pasolang boro padang di sanggala lili basse tanggana padang umpo lumala di padang umpo tetu kudoti lagi padang di Sumalu umpo engko kebulawan padang di Uluwai
makalimana turiyangna padang dito kesan todi po pala sabakati todi po tandu kebeuaran tarung turiyangna padang dito manete menggaron to tongkonan na rini posi lindo sandalindona tasike batu rupana lamai talu lembangna lamai daenan samba batu lalikan si Allah kena mani si sumpak kena bulawan tong pentungan ni papa bawa nada tumatampu tong pentire lungi sadi kandau rena karaeng kalambunan tondo ko diam pulembangi padang nama di kamatasa diumba padang diuru salu si tamu ulun nasalu kalua si rompa engko kepulauan na padang si tamu tanah toraja sile tobarana pada lumingka toraja utara si polo kaindikna pantarana kena padang di nonongan todaya natarana katongkonan layu naloloan nesungan pak kalandoan tongkonan layu kunonongan tungkasanganna tongkonan narandukan bala batu puang tumambuli buntu toal loangina ada kana tampa gayang puang tamboro langi lamai banu adi toke lamai tondo diang ini tongkonan kandora tongkonan lai gunonongan nao sokan tarong komalia datu baine manae ke tungkasanganna ada kana tampa gayang tomen lao lagi tolusu di kasua aganna puang rikesu tungkasanganna mengkara paduka baturupanna tasi kitamparapakna padang dikesu tobang kudu tua petondokan tomen lau langi tombo kalim buang boba turiamana puang rikesu lolo sukandau rena puang ribelo arak tosi kambi alukuna panta anakan lolo si loloan sangkana lemba malam duka turiangana padang ditampo petondokan tosang basse dene tobo tungkasanganna natarana katongkona sangapulo makalimakna lindo baturupanna tasigi tamparapana tomang kalangan kalandona sangka tokura reke layuguna dandan palelean taruku bulawanna tongkonan rante tampo batina paaran wanangku siane kepin tungkasangan lamai padang ditampo lamai petondokan tongkonan sang pulau lindo duka batu rupana pantarana kana padang disadan pangaloloanna padang ditagari mambelana padang disangala toyang nak basetangana langang kupe lele reke kupe garen tetiali todaya padang ditagari sang base nene sang kalapanda todolo kapuanganta kantun batu lan ditagari lisu lembang padang dibalusu
Sandokotoman tawatallu katawanan sasirian katawanan buntulakdi katawanan sangkirasan apa dempi mani lepongan tondok dempi mani senderan batakali tangku kambil santun tangku kabi reti bulawan tabe kita mempasi inan ni inanna karapami katok kanami ketimbang belolong kiran de palak maau tang telesoan. Pak Victor. Mantap. Sehat. Oke, luar biasa. Eksploitasi anak. Benar banget. Apa kawan dulu? Iya. Oke Pak Lola. Wah, bosnya. Mantap. Gimana Cuaca ini? bagus, cuaca bagus. Cuaca bagus. Amin. Mantap. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Mantap. Oke ya. Apa kamu? Apa kamu? Bisik-bisikan mengejutkan. Bakaran apa itu tuh? Oh, bisa. Apa? Oh, tak kepertikan sama Mas. Serius banget Ana. Traditore la carta. Ano ba? Ma. Oh iya. Kok di sana? Ara ya.
Oh, langkah tuh ekor. Iya, porwing na. Oh, sorry guys. Terjadi accident. An accident happened. Yeah. Sudah masih amar kaya? Petambak kaboro, lako papaan nagiri. Namali palangan to lantang namoro karo pulunan dua. Ya, kalau pa petambak kaboro lako papaan nagiri. Namali lang ng pato lantang namoro karo pulunan dua. Pada pura resort hina. Tasuaw. Ayo, ayo. Aku bisa ajar ni. Tolong, Zia, foto dulu. Abang Zia, foto dulu kan. Oh, gonggala kangging gong. Ada. Perjalanan Gonggala kangging gong gong gong. Besok pagi. Sen, sa dia balik bayi ni dah.
Pisang pati. Ada yang pisang pati. Basit tanong malin. Ruang tamu kak paling atas. Oke, Mariana Timang pasang. Ya, sebentar nanti. Nanti masukin ke taiko. Ya, saya rangkap dengan drone jadi tidak bisa tinggalkan tempat dulu ini. Kau mati tu tidak nanti Allah tabarokoro kau minta ali tepan tunun ta. Ya, pahalana Budi. Nah ini teh Pak Lembang, Pak Victor, nah Muna. Aju berkuming. Ruang tamu paling atas. Oh, paling turun dulu. Masuk apa? Ayo. Mempertahankan. Oke. Oh. Laga.
Palembang Marine. Ale. Iya, Be. Lalang lagi kabio santun indes yang namanya tunta reke diskobi reki bilawan indes bagantian makarai tak apalagi kuah datang kilam bina manin pak atang kikara tuina laku batang di kaleta dolo namanya kipa dolo undi namanya kipa undi apalagi kuah tuntung kengi masuk ini pasangan garam kumua datang di karatin namanya pak atang kilam bina pero malu aku batin ini
lalangki lantang 50 Kasera. Rombongan na keluarga Margareta Toningolo Jakarta Mempatu lako puang mulai mga padang 1, 2, Batu 3. Sabi itu lepas rombongan na keluarga Margareta Toningolo Jakarta Mempatu lako elak sola April dalam kilantang nomor 5 selako nomor 2 rombongan na keluarga tongkonan kasingkiran tokesan Mempatu lako papa lain nikah dalam kilantang 72 selako 70-an rombongan na puang talong tang kelembang nonongan rampo netua lamin tamat ilang tang pituan rombongan na almarhum puang laitas tang kelembang nonongan rampo netua lamin tamaki inan tang kiansu rombongan na keluarga almarhum puang bieng Bamapadan Kendali rampo matang kiansu lamin tamaki inan tang kiansu Madingin domo halo. rombongan na Susah. Oke guys. parenge tang tondok batu papa ina marinding mempat lapan Ronald la mentama kilang anak punan palu salah ko anak punan kedua etabe kira latite rombongan na keluarga almarhum Puang Margareta Bunga tang Kelimbang marinding rampo maarinde ng tegong tutumado dengan laki rampo mitua ya, itu lepas rampo mitua rombongan na keluarga tongkong tanga tondok marinding dan marinding mempat la ko ni Ronald lamenta makilantang Be the perfect. 60 talu sa lako 60 kasiran rombongan na keluarga almarhum Puang Duma Andi Loro Wisma Bumi Makale mempatu lako puang molen banga padang batu bapa naela lamenta makilantang nomor 5 selako nomor 6 rombongan na keluarga almarhum MU Muskadi Makassar mempatu lako puang molen banga padang batu bapa naela lamenta makilantang nomor 5 selako nomor 2 rombongan na puang Palagian Makale puang Palagian Makale rampo matang kian suruh latang maki latang kian suruh rombongan na keluarga nenek lai tumanete sangala mempat loko pumataba lalak tamaki latang kasira sel kosong kubang rombongan na keluarga Orang sama Mama Ice yang samping kiri orang bule. Oh Mama Ice. mempat labe na lain nadin lalaki latang na abe na lain nadin rombongan na papa laso palian Ariang mempat lako ni Rono laki lantang 60 talu selako 60 kasera rombongan na Mama Laso Gustaf bulo randanan mempat lako Puang Madi lalangki inan na Puang Madi rombongan na Opir Tangkelangi bana Puan Marinding rampo maarinde ng tenong tutumaton konon laki latamaki mempat lako ni Ronald latamaki lantang 66 talu selako 66 kasera Ini bosku Pak Opir ini. Tapi ipakalu te rombongan mangka kibasa nina rombongan na almarhum Puang Lai Tasik tang Kelembang nonongan rampo mak rendenan tedong tutuma tokonan laki rampo mitua lalang lantang talung pulanan selako biasa. rombongan na Opir Tangkelangi pengampuan Marinding mempat loko Puang Tabak lalangki kasira selako sangpuanan rombongan na luraran Tekalua Jetengan mempat loko Papa Kiel lalako kinantana Papa Kiel rombongan na keluarga almarhum Pendeta Payungalo Buntu Pune Kesi
Mempatu lako papanaila, patu buang oleh mga padang, halaki nomor 5 sila ko nomor 2. Rombongan lagi nomor marang ayo pinolo, bisa mabungin makale. Mempatu lako buang oleh mga padang. Malu-malu. Tidak. Rombongan Papa Tiara Marindi. Kau kenal Veronica ke? Rombongan almarhum Buang Rante, tongkonan Singki Marindi, Rampo Batang Suruh, Ratamaki Inan. Oke, mantap artisnya. Papa Ios Palangkaraya, Mempat lakukan Nero, Ratamaki Lantang, Nomor 60 Kasera. Rombongan na Papa Pidi Nakale, Mempat lakukan Nero, Ratamaki Lantang, 60 Kasera. Rombongan na Papa Tiara Marindi, Mempat lakukan Nero, Ratamaki Lantang, 60 Kasera. Rombongan na Mamamona Makale, Mempat lakukan Nero, Mentama Lantang, 1, 2, 3. Rombongan na Nenek Juan, Gitingan, Mempat lakukan Nero, Mentama Lantang, 60 Kasera. Rombongan na Dokter Sandra Tombe SPA Bupati Tanah Toraja Makale, Rampo Mempatu lakonan tomate Ladauki VIP. Rombongan na Mama Argia atau Mama Argia Lapandan Mempatu lakonan Nerona lalaki lantang anak talu Kasera. Rombongan na Hirolino Manan tongkonan Jadi kita Parenge mendulu Kelapandan cari makan dulu di VIP. Rombongan Mama Juan Jayapur. Kita 4 Makatia dulu Pinoke Felicia Tangali. Papua, Mempat lakukan Ronald lelaki anak burung Kasera. Rombongan na Bapak Lai India, Bala Rante, Nanda. Mempat lakukan Ronald lelaki lantang anak burung. Rombongan na ada Jemaah Marindi. Mempat lakukan lelaki anak Normi Masalah Kokalua. Rombongan na Rina, Pasila. Salu, Mempat laku era, dokter. Rombongan na keluarga Teomobi. Mantap. Apa kabar? Bagaimana kabar? Kabar baik. Oke, luar biasa. Selalu baik. Oke. Rantai kalian buang. Oke. Rantai kalian buang. Mana Pak Dokter? Ada dia Maleo Mak Tomate. Nanti baru dia datang. Banyak ini kesibukan ini. Keluarga. Halo. Rombongan Mama Yuri Sangala, Mempat laku Papa Alai Tea, Bumbungan. Pertama di 26 saya Pabalungkul. Rombongan Nenek Otak, Yesus Tampo, Rampo Tua, Lamen Tamaki, Inan Petua. Sitaruna puang lai malatan kelembang daya mai nonongan. Batu di kuat dia Jayapura, Rampo Metua, lelaka talung puranan nasara kepatang pulau talo. Senenek Batan, Nenek Nabatan tongkonan petarian tokesan. Mempatulah kepuang sili. Lelaka patang pulau Kasera saya ke 55. Keluarga almarhum Nenek Giri. Keluarga almarhum Nenek Giri lakukan tokesan segala. Mempatulah kepuang sili. Lelaka patang pulau Kasera saya ke 55. Keluarga almarhum Nenek Giri. Keluarga almarhum Nenek Nagiri. Akulah tokesan segala. Mempatulah kepuang puang martabak. Lelaka Kasera saya ke 9.
keluarga almarhum Esparantian, keluarga almarhum Esparantian Marindo, Rampo Mata Jansu, Ila Kota Bukiro Namasara Kota Bukiro Sidaruna, keluarga almarhum Yete Salbongga Rantetayo. Kita lihat keluarga almarhum Yete Salbongga Daya Merantetayo. Bapak Ana Windy Jumai Papua, Bapak Ana Laras Papua, Bapak Ana Angel Makassar, Bapak Ana Dion Lulai, Bapak Kembar Papua, Bapak Aldo Papua, Sidaruna Alwi Sina Katolik Makari Jumai Makari. Oke, baik. Bagaimana guys? Gitsa Malang Rantetayo. Mana Kandi? Kandi lagi sibuk. Banyak jobnya Kandi juga. Nah. Hilang, ini hilang. Inilah. Mantap ini. Wawancara dulu bang. Oh ya bagaimana? Kata dulu. Hilang ini ya, ada bosku yang ini kita konten-konten dulu. Bagaimana kabar ini? Kabarnya di sini ada baik-baik gitu. Kemarin ada sempat mengatakan Pak, adat budaya Toraja itu ada adat menghambur-hamburkan. Siapa yang bilang? Komedian namanya Panji. Saya juga tidak setuju dengan itu. Oh iya, tidak setuju toh? Iya. Iya betul. Kenapa? Orang kalau pergi merantau itu mencari Pak. Betul. Tapi kenapa dia mengatakan menghambur-hambur? Itu uang harus diambur-hambur. Oke, terus. Pak tambah lagi. Masuna live TikTok juga. Oke bro. Tanggal TV. Oke baik. Tanggal TV. TikTok Tanggal TV. Saya informasikan ki bahwa saya sekarang ada di Buturatu. Tepatnya di apa namanya nih? Di Sundung. Iya Sundung. Saya di Sundung bersama dengan keluarga Bapak Arthur Bangapadang. Karena saya tadi ada rombonganku Pak. Oh iya. Oke. Ada babi di bawah? Ada kerbau dong. Oh kerbau. Oke mantap. Oke baik. Pak Lembang. Pak Lembang ini. Bagaimana kabar Pak Lembang? Kabar baik. Bukan nano ini kak? Mereka TV bukan. Halo, aromanya menggoda kita ini guys. Di sini di Vega Catering. Ya, hubungi 081 342 995 321. Aromanya betul-betul menggoda selera ini. Kita cari dulu yang dingin-dingin. Ada kayak yang dingin-dingin? Kita kasih dulu yang dingin-dingin guys. Kita ada Tante Suri, semakin cantik Tante. Iya. Makan yang banyak Tante supaya tambah cantik. Iya. Halo. Saksikan terus Sangala TV. Oke, baik. Foto dulu. Woi, Tante Suri, lihat sini dulu. 1 2 3. Oke, mantap. Luar biasa. Wih, kita juga dapat ini yang dingin-dingin nih. Terima kasih banyak. Kita dapat yang dingin-dingin dari Vega. Ini Sangala TV. Iya. Sangala TV tapi semuanya diliput, bukan cuma Sangala. Iya. Ada Rantepao, ada Toraja Utara, ada Toraja Selatan, Toraja Barat, semua ada. Oke, baik. Mantap.
Kenapa sekali dimakan? Udah banyak tadi. Banyak. Oke. Saya cari dulu tempat makan minum ini. Mana saya duduk dulu minum ini. Sini aja dulu leh, lupa dulu leh, sini. Oke guys, kita minum dulu. Weh, mami ada tes buah. Mami dia ya, Hak. Nyaman enak sekali, weh. Terima kasih ya semuanya. Oke, pegang. Weh, nikmat sekali semuanya. Oke, kita lanjut. Salam sama Mama Rangga. Ada yang bisa sama Mama Rangga? Ada kan namanya Mama Rangga? Oh, alhamdulillah. Oh iya, Mama Rangga. Rombonganna Opa Dasen Andi Lolo Diomai Palu Memperlu uang Budi Batara Batu Bapak Nanet Lalaki Lantangna uang Budi Batara Batu Bapak lain Nanet Kikuasi Simuto Kuda Sumana Salamat lagu kita Solanasang Puang Rasa Gede. Oi, halo. Oke, baik. Kare Pamelo. Mantap. Oke. Luar biasa ini karebanya ini. Puji Tuhan. Oke. Oi. Sama kering dia bisa. Yuk. Oi. Bagaimana ini bosku? Ya, ketemu lagi habis dari Rantai Dolok, ketemu lagi di sini Sundung. Iya, puji Tuhan kita. Puji Tuhan sudah ketemu lagi. Oke, baik. Oke. Ya, salam.
Siapa ke foto gitu papit? Oh mudah dia mau gambar nanti. Kamu mikir. Iya le. Lama-lama. Oke. Parentasi hitam punala le. Laki gua liu duka buntu maliki sundun tanete kaboroke rampo tongkon ma Allah to temo tumangi solato tumangi to mangka dinai ma uyun kayu to pura tanai ma limbu kaluku unno koi kadera bulana toraya Tunangan ni talang kamban nurrerung bulonga papa ambek na tau budak ranunas sangga mayiri laku sabu sanga madatunna Dokter Sandra Tombe SPA Tungkasanganna Bupati Tanah Toraja Tende Siliona Susimo Inde Karampuanta Susimo inde katongkonanta deninde mali budanna to buda mali ibudanna lepongan tondok mali ibudanna tarku bulawanna inde puang lako bapak bupati kiku koe pesiparan pangganggaran lako bapak bupati Tanah Toraja te tabe ta mak pesua tapi disunai pala tapi bombong nai taruno Kur semangat nah. Nah, kalau pemacis dulu. Oke, mungkin kita istirahat dulu kali. Si Taruna Salurara Salubuku Tulata mati umai